Ljubavi mala, zeleca mala, dođi. Ej, tata, tata. Đaci ljubavi. Pa đaci sreća mala. Imaš i frizuru. I pramenove si izvuku. Vidi, pramenove imaš. Aj, kako ti je dobra frizura. Kako dobru frizuru imaš. Ej. Kako ti je dobra frizura. Eto, snimio sam te da te narod vidi. Možda ti koja pošalje i zahtjev za prijateljstvo. Ajde, čao. Evo nas vozimo na ciklu. Navratili su i mene da sjedem sa Emom. Eman, vozi, nemoj samo sin udari koga. Dobro. Znajem vas. Pa, Nema pauze. ajde Mane, upravljaj si, ne gledaj gdje ideš. Vozi Ema. Viš se, ne da Bog čije dijete daš. Samo koči si. Nemoj da udariš koga. Stani, stani, za koče, Mane. Evo. Kako ide Ema? Tidim. Tidim. Evo ovdje, sine, šta su, kamere? Ja, kamera. Tidim. Da vam samo kažemo da je na biciklu baš lijepo i ladovina je. Dobro, zašla je opet sunce. Što je ovdje? Ovdje mora biti. Kamera Hoćemo, je stvarno lijepa. A mi imamo šta je? Ovo ne ništa. A mislim da možeš obići. Ima, može tamo se ići. Podolaj sine, pomozi mi, teško mi. Nije bizon. Gledaj. Bizon. Bizon. Kuda? Vidi Kako se. ono reče cijena? Marka po minuti, tako da obično. A to je za onaj veliki. A to je taj sine. Nije, a veliki može. Nije ovaj veliki. Onaj veliki je kao skup. Ja. Hajde već. A već to rekao da pravim cijenu da narod zna. Evo sine samo djecu. Kad ne ideš pred djece je spusti. Vidite što je se ona uživila. Ništa, ono. Omere, pazi, Omere! Ništa polako. Ja sam crkao si. No da je, pa nećete moći otrpka. Ide gore. Ništa je lijepo. Ću gore, idemo. Titi! Je ti lijepo? Mama se vozi. Ovdje je prelijepo. Evo, što je? Ovdje. Ja, mogli bi mi se i srušiti, a? Ne možemo se srušiti. Nećemo meni. Ovdje smo dva išli. Sad ćemo dole. Sad ćemo dole. Evo, druga Kamile. Samo nemojte ići tamo kod restorana, više se ne može s biciklom proći, jeste vidjeli? Iznijeli sa stolove i onda. Odćemo se mi malo, moramo obići. Ne. Eno i tam konje. I što on konje, još koncu. Ja, nema. Magarce. Treba da s tim nema. Ne možeš ti. Šta je ovdje? Ovdje onaj divlja svinja je ovdje. Sad će ja sve nam. Idi na. Mačka. Idi na. Aca. Labubu.
Pozdrav! Zdravo ljudi, evo nas. Došli smo malo u Tuzlu da prošetamo. Vrijeme je lijepo, kiša je danas padala, pa zahladnilo, pa sad je lijepo. Trg je pun. Pogledajte, baš je lijepo. Noć je prelijepo. Ema jede sladoled koji mama joj. Ojoj, tušimo se, tušiš se. Ko Ema, što govori? Tušiš se. Tako. Zadržimo sladoled. Sam da vam kažemo, sladoled su užasno prelijepe, ali na onom prvom gore. Kako je Evropa? Ja. Evropa se zove. Dobri su i dole su dobri kod džamije isto. Dobri su svagdje. Prošli put kad sam bila, kupila sam dole na ovom kod džamije. I znaš kako mi se ne sviđa, nekako mi nisu okus realni, nekako ne liči mi tu na to. Na šta uzmem? Ovdje su baš dobri. Ovdje je to. Ne znam nič. Vrijeme namaza. Šta je okrenula? Aj, nema veze, sad ćemo kući. Ema jedne sladoled i okrenula ga ovako naopako. Ovako i jede sladoled. I ono kapa dole sve. Sve je otišlo po helankama, ali neke srca jede. Ma ja. Kako je noć uvijek. Me žao kućku nem, barem. Koliko? Do pola 9 nam je parking. Koliko ima sati? Pola 9. Kako ovako? Nisam puno. 2 marke sam dao, 3. Ja mislim ona zona. Ja, crvena zona. Ali piše 2 marke sat. Ja sam dao 3 marke. O dobro, ja, to je to. Sati. Krenuli smo u Travnik malo, da izađemo, prošetamo malo. Zasad sunčano vrijeme, ali se naoblačilo, katastrofa, pa neće valjda kiša, kad dođemo u Travnik kiša. Onda ćemo, samo će vabđinice bila za ko onaj Nuni. Sarajevo. Najbitnije jest. Ja i Minala sinoć otišli u Tuzlu i samo što smo došli u Tuzlu, gdje ćemo kaj evo jesti. Odmah jedemo. Tu smo izgubili sat i pol. Da smo dobili hranu. Gužva je katastrofa, sad svaki gdje god odeš gužva je. I eto je u nas trenutno smo u Žepču. Izašli smo iz Zavidovića, a sad smo u Žepču. Imamo neki još sat i 40 minuta do Travnika. Pa ćemo se javiti opet u Travniku. Tu je Minala. I naučila je govor hvala. Kažem ja jutros da, čuj, hvala. Jutros ona meni dade nešto u ruke, ja govorim hvala. Kaži hvala. Kako kaže Ema, hvala. Žižiš, aj kaži hvala. Eto pa se javljam opet. Evo nas Zenica. Svi blizu smo Zenicu. Došli smo u Travnik i kiša sipa. A i onako smo kasno krenuli, tako da već i pada mrak. Ali nema veze, ne može nam ništa pokvariti. Ovdje smo sada jedemo i nadamo se da će u međuvremenu kiša stat, pa ćemo malo otići prošetat. Ćemo vam snimiti ako uspijemo.
Kiša znači baš pada. Nebo je tako tmurno. Mlađen, stari. Mislim, ne patite samo. Ne, ovo ti je rahat patnja. Evo nas u Čevapčinici Bajra, u Travniku. Došli smo da jedemo ćevape kod Harija, međutim nemoguće je doći ni do parkinga, ni do Čevapčinice. Jer je kiša počela, haos, katastrofa. Znači, ja mislim da čitav ljete nije ovakva kiša padala. I lopte imam. Znači, poplave se kreju. Oto dobro je ovdje, ovdje ima parking odmah restorana, restoran je prelijep, tako da sve preporuke ko dođe, restoran kod Bajre, ekstra, prelijep, cijene su dobre, i Minele je tu. Minela, gdje god dođe, prvo 100 briče u Corci, pa što mi šta će biti ovo, ne mogu ja to domovam, kad je sada spusti bilo. Nadamo se da će se čuti Minela dobro, pošto ima i muzike, evo. Nije glasna muzika, dobra. Tu su mala, Jeman. Pa ne treba pretjerivati, dijete kad ti kod kuće padnemo napod, uzme nešto, pojede, napolju ispadne. Ovo je fino, veliki restoran, pa nema ni gužve. Ostat će valjda da možemo malo otići da plavi voda. Bili smo gledali ispred one Lutvine kafane, pa ćemo otići gori, ima Igor parking, pa ćemo Igor malo sjest. Ali eto, volio bi da stane i da možemo malo prošetati. Sad je već 7 sati. Kad smo krenuli iz Žvinica, ja, baš je lijepo. Ljude, nismo pogriješili, smo došli ovdje. Baš je mene to. Ja sam ovdje jednom bio, ovako s Mirzom i sa Adom kad sam bio. Sa Jasnim Adom, što sam radio za njih prije restorana. Ja, gledaj kako lijepo tada. Ne bi trebalo. Kad pada jaka kiša, ja mislim da će prestati, mora prestati. Baš je bio prolom oblaka. Sad ovdje pored nas je rijeka. Rijeka znači katastrofa, pogledajte. Nosi sve redom. Smeća nosi, znači pokupilo je negdje. Haos. Tu je parking odmah pored restorana. Dođe 10 ćevapa u cijeloj lepini. Što mi se sviđa. Eto, pojeli smo sve. Bilo je odlično. 34 marke. Što je jako dobro. Ovako pristano. Ovako mjesto treba. Nema se oduševila voda. Naučila govoriti voda, govori doda. Pa gledao. Sad, gdje ćemo sad? Po Fis je u Vitezu dobro, ali mi idemo Istralom. Ne, u Povratku ako stignemo. Ako stignemo u Povratku, ja. Sad ću vidjeti malo što je još od bazena. Ne, samo dođemo. Može, slobodno. Zatvorena, i kuća Ivana Andrića zatvorena sad treba. Kasno smo krenuli.
došli toliko prevalili puta i došli, evo, vidite vremena. Katastrofa, da. Jela se sad ništa nisam. Evo tu ima. Hoćeš, a ne znam kakav je vrijeme, da idemo do jajca. Sat vremena. Do jajca. Sat vremena je od nas odavde jajce. Misliš da tam ne pada kiša? Pa ne znam, Uđi na tebe. sad ću vidjeti. Ne. Ne. Gdje je pola 8 već. Već kasno. Dođemo tam te 9. Što snimimo? Pola 9. Pa možemo snimati malo vodopad, malo grad. Pa ne znam, kad nam je sve samo, ja. Neće li stići nigdje ni u marketu da trebamo. Manje da jedu i sebe. Evo idemo se. Jesi ti plaćao? Već sam. Sad, sačkam. Kiš. Šta ćemo, ne, došli ovdje, sad nijemo šta, ne. Možemo otići, obići tamo. Možemo na plave vode sipati. Ništa, kiša sipa, baš smo u baksusu. Evo vidite, kiša, katastrofa. Došli, ne možemo ništa ni snimiti, ni šetat, ne prestaje, kao što rekla žena, od 6 sati ne prestaje. Šta ćemo, tako i kako je. Evo nas, došli smo u Fis, Vitez, malo su vratili. Morali smo otići iz Travnika, kiša ne prestaje. Pada, znači kada nikad u životu nije padala. Ne možeš izaći iz auta. Mislili smo da sačekamo da prestane pa da malo prošetamo, ali ne može. Već je 7:51. Tako da smo odlučili da krenemo dole prema kući, pa vratili se malo u Fis Vitez. Da vidimo šta ima. Posjetilo nas na mlađe dane kada si išlo u Fis u kupovinu. Ekskurzije je išla u Fis. Sad Minala govori i sjeća se kad smo išli prije. I eto da vidimo šta ima, mala nam zaspala. Emanu se baš i ne ide, ali on bi kući išao. Ali eto, vrati tu malo da vidimo šta ima. Pa ćemo kući, šta ćemo. Žalostno, eto, došli iz Živinica u Travnik, znači kiša nije stala. Eto, od 6 sati pada, evo sad 2 sata tačno pada. I to punom parom, znači po putu su bare i voda i katastrofa. Šta ćemo? Kaže Eman, došli da jedemo ćevape i da smo kući. Bukvalno tako ispadne. Šta ćemo tako suđeno i ne može bolje. Nema veze, doćemo drugi put. Doćemo drugi put. Sad da smo malo ovdje da vidimo ima se šta lijepo zakupiti, eto. Idemo kući. Dodal nam treba 2,5 sata, znači nema nas dole do 11 sati. Doći kući i odmah leć spavati. U nas u Fisu smo. Pa idem za ženom, gledam ženske torbe. Pa i nešto nisam oduševljen, što mi to velika kineska radnja. Šta ja znam, kvalitet je baš loš. Le, hodi. Idi babi, ne gore, kalanče, teta. Ne, idi kod babi. Gdje nas vodiš? Vodim vas, idemo nigdje. Mi smo gladni za nigdje.
Peći. Ovdje opet. Neću. Da ovako. Ajde. Ćemo ugostiti. Ajde Tila, jedi. Ajde ima dol. Da se jedi. Ode Atila, znao i gdje treba odmah. Hajde Tilo. Uzmi malo hljeba, malo mesa. Ovo je samo meso jest. Aha, nešto mirše, nešto ko neće. Nije agresivno. Idemo za Sarajevo malo sa djecom. Pa vruće jeste, ali nije danas toliko visoka temperatura, tako da smo krenuli. Već smo na pola puta, pa hoćemo s Emanom da idemo na Vrelo Bosne, jel tako? Ja na baš čašiju, hoće on ima volju da ode u KFC i tako. Pa ćemo vam snimiti par lijepi kadrova i eto. Imamo čak neki oblaka, što nas ne bi iznenadilo čak i da padne kiša, s obzirom da smo išli u travnik i tako da nam je sve pokvarila kiša. Pa se zato i nadamo da nam sad neće sve pokvariti, a gledali smo vremensku prognozu, pa je lijepo vrijeme.
Koji ima? Minala, koji? Ova je vidio, ova je prelijep stvarno. Mane, hoćemo li ovaj? Koji se ne? Ovo dužno. To daj džinu treba. Mogu, čekaj, nema vidi se. Našla je ona sebi. I ona je sebi našla, Rusak piše Sarajevo. Perec. Vidi, da pokažem. Vidi šta je našla ona sebi. Je lijep? Hajde. Uzmi koji hoćeš, ima lijep. Uzet ću, hajde ovo. Grbo, možda ovo Sarajevo, da te posjeća na Sarajevo. Pa ja, hajde. Evo, uzet ću ovo Sarajevo. Idi plati, da mi Cijene 3 marke. Će Minala da vidi malo i Rusak, Rusačić. Da vidi pošto. Baš su lijepi magneti. Na svakakve. Ovako ovdje. Ima baš puno stranaca. Došli smo u vrijeme kad je džuma namaz. Idemo sad u Gazi Husrev Bego Bezistan. Malo snimimo dole radnje ove. Hajde dole ćemo vidjeti, dole ima svašta. Šta je tu? Za nogu ono, ja. Pa trebaš pitat Minala. Če piše? A to je ruka, ja. To su za ruku. A gdje je za nogu? Bravo. Evo mame, evo mame. U potragama je izgubila igračku koju najviše voli. Ma ne znam, meni govori nešto se ne javlja, ona nešto se kaže ne. Izgubili smo Evinu mačku, igračku s kojom ona spava. Ne znamo gdje. Sad je tražimo, ali ne. Plakat će. Ovdje nešto smrdi, što riba. Izgubili smo Emina macu. Macu. To je maca s kojom ona spava. Znači, nosimo je gdje god idemo. I sad smo ušli u jednu radnju da vidimo neki Eman gledao. Ne znam šta je, hajde nebitno, neki laser. I izašli smo, vidimo ona plače,
Ja se okrenem, nema mace. Pa smo se vraćali, tražili i nismo našli. Biće večeras veselo. Veselo će biti kad bude tražila. A ne može zaspat bez nje. Kako su lijepa stolica. Da hoće i hladovine, da hoćete sve. Gdje? Tu, kako je hladovina. Ima tu oko. Samo ta jedna. Žema, žuljaga, patika, samo jedna. Kaže, kuri oko, ako jest kuri oko. Kuri oko. Kako se kaže? Pa ne znam sine kako se... Tebljane, sa tebljane. Ono, ja, pa tako mi zovemo kuri oko, to je narodski, ono, kuri oko. Znači prelijepo. Ali ne znam kako se... Naroda je previše, samo je previše vruće, previše... Ali jest naroda previše, ali nije uvijek. Nije. Je, skoro. Ne znam, meni je prošli put, mi smo morali čekati na ćevape, nijedna ćevapnica nije bila slobodna mjesto. Znate šta, iskreno vam kažem, najgore je ovako kad si ide s pijetom, pa nervozno spava ili problem. Spavaju i sa igračku smo izgubili, tako da nisu u torbu stavljali. Nisam, kakvi, nije. Gledala si. I sad ćemo najvjerovatnije mora neku igračku kupiti da bi ona mogla da zaspi. Od džabe opet pred spavanje ona nju traži. Kad nastavim 2 igračke da imam. Nema veze, šta će.